Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Medan Fair ya. Ini Redmi 13C ya, murah sini ya. Oke, kita coba. Terus aku Jaya lahir di atas gunung Mekar. Barangnya ori ya. Wih, keren. Putih pasir ya, putih berlian ya. RAM 8, internal 256 ya. Redmi berapa tadi? C berapa? Redmi 13C. 13C ya, Redmi 13C. Oke. Sini pusatnya grosir HP ya, di Medan Fair ya, Medan Fair ya. Lantai 3 ya. Ini ada di lantai 3 ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.